Ibihe byiza mwahisemo neza ko mwahisemo gukurikira Umusanzu Media. Tugiye kubagezaho amakuru akomeje kuvugwa kuri uyu munsi. Muri aya makuru turi buze kubabwira ko mu karere ka Nyarugenge murenge wa Rwezamenyo umugore wari usanzwe yicuruza mbese ukora umwuga w'uburaya yasanzwe mu nzu yabagamo yapfuye. Turaza kubabwira kandi ko imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda igaragaza ko mu myaka 6 ishize kugeza mu mwaka 2024 abantu 54 n'abandi barengaho basanzwe virusi itera sida. Abo mu mujyi wa Kigali n'abo mu ntara y'Uburengerazuba akaba aribo bihariye umubare munini muri iyi mibare yo hejuru. Turaza kubabwira kandi ko ku munsi w'ejo ubwo hatangizwaga gahunda ya Fresh Air ku ishuri, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Habimana Dominique yagaragaje ko ishuri ari ingenzi mu burezi bw'u Rwanda kuko umunyeshuri wayigize umuco ahora yifitiye icyizere akagira ubuzima bwiza ndetse bikamurinda indwara agakurikira amasomo neza ndetse akarushaho gutsinda neza amasomo ye ndetse n'andi menshi cyane avugwa hanze y'u Rwanda. Yose turaje tuyarambura. Ni amakuru tugiye guhera hano mu Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 12 Mutarama uyu mwaka mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge umugore usanzwe yicuruza ukora umwuga w'uburaya yasanzwe mu nzu yabagamo yapfuye. Bikekwa ko yaba yishwe n'umugabo bari batanye mu masaha ya saa 8 nijoro. Ibi bikaba byarabereye mu mudugudu w'Indatwa mu kagari ka Rwezamenyo murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge ubwo ni mu mujyi wa Kigali. Aya makuru tuyakomereze mu mibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda igaragaza ko mu myaka 6 ishize kugeza mu mwaka 2024 abantu 54,287 basanzwemo virusi itera sida mu mujyi wa Kigali n'abo mu ntara y'Uburengerazuba akaba aribo bihariye umubare munini muri uyu mubare. Ibindi kuri iyi nkuru Marie Rose harabitubwira mu buryo burambuye. Imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare NICR igaragaza ko mu myaka 6 ishize kugeza muri 2024 abantu 54,287 basanganywe virusi itera sida. Abo mu mujyi wa Kigali n'abo mu ntara y'Iburengerazuba bakiyarira umubare munini. Iyi mibare igaragaza ko muri 2024 honyine abantu 919 basanganywe virusi itera sida. Muri abo abagabo ni 3,503 naho abagore ni 5,517. Abanduye bagaragaye mu bantu barenga miliyoni bari bapimwe. Mu Kuboza 2025 ikigo gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko abafite virusi itera sida mu Rwanda bageze ku 2,034 aho buri mwaka yica barenga 2,500. Ubwandu bushya bwari buri kuri 2.7% hagati y'abari mu myaka 15 na 49. U Rwanda kandi rwamaze kugera ku ntego ya Loni ya 95 bivuze ko 95% by'abaturage baba bazi uko bahagaze naho 95% by'abazi uko bahagaze bafata imiti igabanya ubukana ndetse na 95% by'abafite virusi itera sida badashobora kuyanduza binyuze mu mibonano mpuzabitsina. Ubu u Rwanda rugeze kuri 96, 98, 98. Minisitiri w'Ubuzima yatangaje ko imbaraga zashyizwe mu kwita ku bafite virusi itera sida mu Rwanda zitanga umusaruro. Kaduhindura ingingo kandi tujye mu bijyanye n'isuku aho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Habimana Dominique yagaragaje ko isuku ari ingenzi mu burezi bw'u Rwanda kuko umunyeshuri wayigize umuco ahora yifitiye icyizere akagira ubuzima bwiza ndetse bikamurinda indwara agakurikirana amasomo neza ndetse bikazamufasha gutsinda neza. Ibi ni bimwe mu byo yagarutseho ku munsi w'ejo kuwa mbere ubwo hatangizwaga gahunda ya Fresh Air ku ishuri mu murenge wa Gisenyi ku kigo cy'amashuri cya GS Amahoro ubwo yatangizaga ku mugaragaro ubwo bukangurambaga ariko bwatangijwe no mu gihugu hose muri iki gihembwe cya kabiri cy'amashuri. Yanaboneyeho kwibutsa ababyeyi n'abarezi ko ari bo isuku itangiriraho kubera ko iyo bayishyize imbere muri gahunda z'ishuri bakayigira umuco baha abanyeshuri urugero rwiza rwo kuyikurikiza. Minisitiri Habimana kandi yavuze ko ishuri ari ingenzi mu buzima kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza. Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Ntibitura Jean Bosco nawe yibukije abitabiriye ubukangurambaga ko ishuri risukuye rikwiriye kugirwa ishingiro ry'uburezi bufite ireme n'iterambere ry'igihugu.
Duhinduye ingingo kandi reka tujye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange aho havuga inkuru y'urupfu rw'umusore w'imyaka 26 bikekwa ko yiyahuye akoresheje umugozi kubera agahinda yatewe n'ikipe ya Rayon Sport ubwo yatsindwaga ibitego 4-1. Ni ibyabaye kuwa mbere tariki ya 11 Mutarama uyu mwaka nyuma y'uko ikipe y'ingabo z'igihugu yari yanyagiye Rayon Sport ibitego 4-1 mu mukino wa Super Coupe mwaka 2025 mu mukino wabereye muri stade Amahoro ku munsi wa gatandatu. Abaturage bari basanzwe bazi nyakwigendera bavuga ko yakundaga ikipe ya Rayon Sport ku buryo yahoraga afite insakazamajwi yahoragamo indirimbo za Murera gusa ndetse ngo niyo yabaga yakinye yisigaga amarangi umubiri wose akajya kuyifana i Kigali. Bikeka ko nyakwigendera urwandiko yasize yanditse asezera inshuti n'umuryango we ndetse anashiramo ko yababajwe n'uburyo Rayon Sport yatsinzwe. Ubusanzwe ikipe ya Rayon Sport niyoboye izindi mu Rwanda mu kwigarura imitima ya benshi bayihebeye, ariko iyi Murera ikaba imaze iminsi iraho umwanza yifuza cyane ko imyaka 6 yikurikiranya itazi uko igikombe cya shampiyona y'u Rwanda gisa. Hanze y'u Rwanda, Perezida Donald Trump wa Amerika yatangaje umusoro wa 25 ku bihugu bikorana ubucuruzi na Irani ukazajya ucirwa ku bikorwa by'ubucuruzi byo mu bihugu bikorana na Amerika. Icyemezo cya Amerika cyashizwe hanze kuri wa 13 Mutarama uyu mwaka nyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi mu gihugu cya Irani. Byose byazambye ku itariki ya 28 Ukuboza umwaka ushize ubwo bamwe mu bacuruzi bigabije imihanda ya Tehran bashaka kwamagana ugutakaza agaciro kw'ifaranga rya Irani ugereranyije n'amadolari ya Amerika. Kuva mu mwaka ushize ifaranga ryatakaje agaciro ndetse ibiciro by'ibirimo gazi n'inyama bizamukaho 40%. Imyigaragambyo yarakomeje kugeza ikwiriye mu bice bitandukanye by'igihugu. Amerika yabanje kuvuga ko ubutegetsi bwa Iran nibukomeza kwica abaturage bigaragambya izakoresha imbaraga za gisirikare mu kubuhagarika. Perezida Trump abinyujije ku rubuga rwe yise Truth Social yavuze ko Amerika yashizeho imisoro ku bihugu byose bikorana ubucuruzi na Iran. Imwe mu ntwaro Trump akoresha ni ibihano bijyanye n'iyo misoro. Hari n'abavuga kandi ko mu gihe cyo gukoresha intwaro azajya yibanda hari inganda za nucleaire muri Iran. Mu bindi kandi porogaramu yiswe Are You Tired cyangwa se mu kinyarwanda ese wapfuye ishyirwa muri telefoni ngendanwa igamije kumenya niba umuntu yapfuye cyangwa agihumeka ikomeje guteza impaka mu Bushinwa aho bamwe basaba ko yahindurirwa izina kuko iryifite rishobora kongera ibyago byo kuba umuntu yapfa. Iyi porogaramu ikaba ikomeje gufungurwa na benshi biganjemo urubyiruko rwo mu Bushinwa rutuye mu mijyi itandukanye aho bari kuyigura mu rwego rwo kugira ngo ibafashe kumenyesha imiryango yabo niba bapfuye cyangwa ari bazima. Bamwe mu bakoresha iyo porogaramu bagaragaje ko bari bayikeneye kuko hari abafite ibibazo byo kuba bonyine, agahinda gakabije, ubushomeri, gukora akazi kenshi ku buryo batabona ababitaho n'abadakunda gusabana. Mu yandi makuru kandi akomeje kuvuga hanze y'u Rwanda ku mugabane wa Afurika, umuhinzi w'imyaka 53 y'amavuko yisharashwe n'abasirikare b'u Burundi ubwo yaragiye mu murima we w'umuceri uherereye ku ruzi rwa Rusizi rutandukanye u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gace ka Rugombo, komine ya Kibitoke mu burengerazuba bw'igihugu. Bikaba byarabaye ku itariki 10 Mutarama uyu mwaka ahagana saa 12 z'umugoroba, umunsi umwe gusa nyuma y'uko ingabo z'umutekano zitangaje amabwiriza abuza abaturage kwegera umupaka uhuza Burundi n'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu buryo ubwo aribwo bwose. Mu yandi makuru kandi ari nayo turi busorezeho, FARDC ingabo za leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo tariki ya 12 Mutarama uyu mwaka zagabye igitero hifashishijwe drone z'intambara mu gace ka Minembwe kari mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibyo bitero byemejwe n'ihuriro AFC mu 23 bibinyujije ku muvugizi waryo Lawrence Kanyuka wavuze ko byibasiye umudugudu wa Mukoko n'utundi duce tuwukikije. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwa X, Kanyuka yavuze ko izo drone zagabye ibitero mu buryo butarobanura bigakorerwa hatuwe n'abaturage b'abasivile. Yagaragaje ko ibyo byagize ingaruka zikomeye zirimo urupfu rw'abagore n'abana ndetse n'ihunga ry'abaturage benshi bava muri ako gace bajya ahandi, mbese bakava mu byabo.
Ni nuko nsoje amakuru yavugaga kuri uyu munsi, reka mbashimire cyane mwese twabanyemo, njye ndi Daniel Niyonkuru, reka mbifurize kugira umunsi mwiza.